Ki khubor ka bate si TV. Pindon kam da ka Mahindra Power Roll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ketenat kekoi kekia jong sorka jela kadang ap ya karai pada pinmi di ke Ïingbishar hadirin bagi Bahaïing SM juga kong Pynchei Bareh kelong kemi bedang armen kala klat no MCH Hospital Jawai dangshan ya kabala kenno daki Bahaïing gajing klat no juga kong Bareh kedai nakadau kejing bamsudnyo jegindong ajing sumar ke hospital. Hagajnya kerem bikilat petai kubor ke menteri jongka sorka jela ke bakmi iketenat ke koi kekia ke Dr. Amrin Lingdo kalayat hu bahadu menta ketenat kadang ap ya ke sengi bagi Ïingbishar kan bu sengi berpan jubab halo kan ke jingja berkumjuru ban ai ke jubab ya ke Meghalaya Human Rights Commission ke belashim kia tang hadin shi sengi belajar ke jingklat no jongka kong Pynchei Bareh haka sawtrik ujuliu arjar arpusan. Di Bahaïing ilalit approach ya ke kedok jong Ïingbishar pilayo iru ba ka Human Rights Committee jong ka state kalapan ya ka report bat namar ba kini berkhot ki jingja ha ka tu kasngi omla banshu ya khana ha ka media tinga ngasu ong tangkum ni nidak thang bakadon kung kutu kejengja but nado kes ngi bang alayo ya kena kejengtip ngilaya pelong ya ki meeting ki boper ngala bu oi ke komiti kala pun kre ya ki kaipot boper haba hablek ai shakanu kanu ko wei neki agencies baki Bahaïing ki lalu but kaktang kamansim rei mi hapan pen kum kejela kum kini ki jajingja kim de ganja manu babakla hei bakla ngam kwa bangkana nama ba saya tirn dala poi je kita ki jaka ki baki yin ki lalen ngin ye pen nga sudon tang ka wei ban ong bat kata kalong mi hap ban pen bakum ke department jong ka sarkar ngim dei ban syak yakum kani bakanja yakam maternal mortality rate ilai ngila combat very efficiently kum ka state lembak skill fair ki ngila wanra ki miki kindet panai hadin bayo iya ka jingdu no jong ki mensim bokordor jong ki keme bat ki kon ha katai ka indicator ka baong ba ni don kamban don ki interventions ki baperu pe ngilale kata timenta ya kani ka case ngin sapet kumno kawan ka Ïingbishar bat nakaliang ka jongi nga kwa pan aya ka jing pentip ya baro ba lada don kanu ka jing bakalana ni ka committee kan sapan iya ni bat ngiru ngin hap hi ban shim ya kanu ka disciplinary action lada lap badon kum kata kalaps ne kanu ke jing bakla kabaca hak tu kesui ngin up ya kita ke reports bakin point but in up ya kata ka hearing bakan one ngin up ya kata ka respond yung ke bangin ai sa ka Human Rights Commission man ngin saya pet kayat kumo ni syakman ai baki Ïingbishar kinrai ya ka ay gawdi bende kila ya syakman kila let syaka kedok jong ka Ïingbishar ngiru ngimla syo ban shim yakanu garai namar kila let siya kay Ïingbishar tingin sa pen kumno kaya kita ka case par kumno kalong ndray naladi hite ngitip ba lada don gajing bakla ki bale bakla ki hap hiban bakle ndray ngimpat yo it ki reports ba ngampat la an ong ai ru halor kani tat hado From the hills of the east, a new voice rises. Hello, Meghalaya.
our state's first ever OTT platform streaming stories, music, and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.